Kaliang Persya Voice of the People Party VPP kala ujor sendanda ke ejahar Persya ya Menteri ke Sorkar jela urakam sangma halor ka jengkenok don keti ha kebakran penyap herjat benriu bat pensyit ha pedeng ki khasi bat garu ha kepuar lit yalap na kebenta ke election Lok Sabha ke bedang syudam ya kani ke ejahar bala ujor lingba of Finance Secretary ke VPP ubak Dani Langsti Lalit Ban Aisha, Superintendent of Police East Khas Hills District, hakakat praterik jeliu. Ubak Dani ula kenok baswa ke election Lok Sabha ke bedang syudapsyan, ka video klip kelasa priang haka balayo i bat yok sngoba uni Menteri Sorkar, haka way na kejingalap election, ula penmi ya kejingken tok persya ya ke VPP, bat ongru bakane ke parti, kan penjat penyap ban ben bat tombor, ya kiway pat kikenhon jat benriu. Kabadai kajing kenok kabam dan nongrim, bat kabam dan ya kajing shisha. Kajing penmi ekibakum kini kajing keren hormur kiba pensyit, day tang bakalong kababakla, bat kababean, Henry kalong ru kabamasibun namar kala banwanra ya kajing ya perjat benriu, bat kajing hitwin bat kajing jia snam, ong ubak Dani ha ka ejahar. Kajing ai FIR nga try pilai ka hagin ikot kubor ka ba arsingi syua wala ami ba na i doktor bat scammer bo belong way niki nong ai kitin no kaseng ba ka surface ko way ko video ba po social media hagato ko video nga try boro ngilai i ba kajing kren ka jong cabinet minister mo o rakam sangma ulah kren hagato ka election campaign na makala ka day kren pen i kajing per ka jat benriu perengki khasi ba ki garu ukenno baga VPP bala rakawan hapo ubor sinsar ba un sebe lut ki garu kumni kumtai tekeni kawan ra ke gejing bam sutenat ha preng ke imlang ke salang kawan ra kejing yasir ha preng kejat benriu ru takar putut ya ke imlang ke salang tekeni ke gawai ni ki jingsan ka election commission ru kala ha sabaro ki nong ile election ni ki nong campaign habang hapor election ha kanu kapor pinjudai ban keren gum kita ki hate species ke hate speech mangiong mo thì cái này cái ini ki daw bangi wan ban ujur FIR ya kani ka video bangi nak suyo menta da kala kut ke election thì kani kam nei su bangi lich ke election commission thì kani ka wei bak benta bak hapan wan shwa saka police department saka crime branch tingi la ya kendu ku SP ngila ai ling ba shwa sani lajin da kami ha kapor ke election tingi la di ban lich directly saka election commission ban ujur ya kani mentat du ngidang ya keren ya keju hi bodu SP ya kata hi te kani ketika kopi juga FIR bangin nak sudah bahai mentat du dan kaliang gejongi ngila mention bah ha ka kendon juga IPC 153A 153B bat ke section 505 ba udai ban tho e kani ka case te ulong un system kani ka proceeding un select ban kin sedang ban le ka investigation na kaliang gejongki mar ba ha kini kani ka video ka pamiru ngi tugas ngi bangila penpau ba ka authenticity mod kanu kalong sisa ka video tengila ngi IT bit saka law department bahkan page saka an bit bahkan page kanu kalong authentic ya kani ka video ru sipang kata ka video bu Ukraine ya kata ka bu ai juba ba hap ai ginong kalaktin na try ka video gi ba surface sang tu gilami ki translation pat nga try ngi ro nakaliang ka jong ka PPP ka humo ngila ale tengila pa ban kelihi ni video ni ban verify ni ban vet ya kata ka video ya kita kikitin pagkami ni kasuntur ka jong kadai na kamdai sisa kata tengah try pila was ngau hina ino akitin jong Dr. Bat scam paka penherdor sibun ko kat menteri kat cabinet minister bun keren kum kita kijak kitin kumu cabinet minister udi ban keren ya ke imlang salang ka basong suk basong san henry undi wanra teman ya kijing per jat benriu hapreng ki khasi bagi garo ngi borok ngi kwa bagindang ban ya teli hang ni pada wan peni tang ban job ya kata election peni ya ka wan peni ke jingi per jet benri teman